Kianyaga, Kibembe, Kagio, Kurasagana, Barisho, na Kirogoya, Thibitari, nitwe established mental health centers nigetha ayuthi aito na andu aria mothe masters na aria meregwa mena challenges ya maisha mathie ba magatwika counseled na magekwa counseling nigetha maundu magire thiini wa miturire nie ta de mutongoli wa renge bunge nitukwambia guthondeka bill na ningo sponsor bill ya mental health nigetha aikaria Kirinyaga na ayuthi Kirinyaga mabote guteithika na bill yo na nigetha twicirie Kirinyaga county ora tugwika nigetha tuburane na mental health which is a challenge in our lives currently. Misa kwi aciari na kanitha na thirikari ni to embrace ayuthi aito na tuma encourage todo maisha na kila ayuthi maragerera aciari aito ndio bindi mare ayuthi matianagerera maundu na turagerera umuthi todo na tugutura kwa tauni na twaimagara ayuthi ni marasaba maundu maingi na responsibilities cia no nyingi challenge ria nene ni ati resources matire income matire na maundu magatwika marito thiini wa miturire yao kwa kende request kanitha na thirikari i support ya youth na njira ciothe mangivota maje mitaratara even national government yongerere mbeca thiini wa county government nigetha county government na ithu tutongoria ni wa county government tubote guteithia youth atikana guko icagini ni undu ugikigumirite matura maingi guku ona guku gwitu na kira ndingiuria please ni ati mugikora mwena mundu wa family especially the families ona etura mwone kwe mundu wanyu ura behave na njira tararite aka depression ni murimu na guti mundu tanginyita twagu ndagweta haya na tukiri oguku county ni ya Kirinyaga tuingire mwena Togonye uko ni mwena wa